Konferenciją pirmą pranešimą kviečiu profesorę Liudmilą Vasiljevą, Rusijos medicinos socialinės reabilitacijos akademijos taikomosios kineziologijos katedros vedėją, tarp regioninės taikomosios kineziologijos asociacijos vieną iš vadovų. Ši moteris, sakykime, ne tik Rusijoje, bet ir Europoje turi labai didelę patirtį ir yra viena iš pagrindinių žmonių, kuri vykdo šios darbus. Kadangi pas mus tarptautinė konferencija ir vyks ir rusų kalba, tai iš karto vyks ir vertimas ir prašysim profesionalų žmogų Brigitą Paulienę pavertėjauti profesoriai Vasiljevai. Дорогие коллеги, еще раз сначала, пожалуйста. Я представляю несколько организаций Москвы. Во-первых, Российскую академию медико-социальной реабилитации. У нас там есть кафедра прикладной кинезиологии. Sveiki kolegos, džiaugiuosi vėl atvykusi ir noriu pradėti nuo pradžio. Aš esu atvykusi iš Maskvos. Pas mus universitete yra reabilitacijos ir taikomosios kineziologijos katedra. Joje vyksta moksliniai ir stebimieji darbai ir norėtųsi pasidaryti patirtimi. Потом научный центр прикладной кинезиологии и восстановительной медицины. Это медицинский центр. Profesorė taip pat atstovauja mokomąjį ir mokslinį centrą taikomosios kineziologijos ir atstatomosios medicinos. И Российскую ассоциацию прикладной кинезиологии. Ir taikomosios kineziologijos asociacija Rusijoje. Вы знаете уже, многие из нас не первый раз в этом зале, что прикладная кинезиология – это удивительное направление, которое занимается восстановлением здоровья. Kai kurie iš jūsų šioje auditorijoje jau nebe pirmą kartą ir jūs jau žinote, kad taikomoji kineziologija yra nuostabi žinių sistema, kuri nukreipta žmogaus galimybėms atstatyti. А именно, она оценит, как работает организм в процессе нагрузки. Ši sistema vertina, kaip funkcionuoja organizmas apkrovos sąlygomis, krūvio sąlygomis. Вы все знаете, что неврология оценит функцию нервной системы при помощи рефлексов. Jūs žinote, kad nervų sistemos funkciją vertiname refleksų pagalba. То есть оценится молоточком сухожильный рефлекс покоя. Tai reiškia, kad paprastai tyriami sausgyslio refleksai ramybės sąlygomis. Но человек в покое не испытывает боли. Tačiau realiai žmogus ramybėje dažniausiai nejaučia skausmo. Он же говорит, у меня болит, когда я хожу. Žmogus skundžiasi, kad jiems skauda, kai jis vaikšto, kai jis sėdi, kai jis bando keisti padėtį. Нам важно проверить, почему нервная система дает сбой в процессе нагрузки. Ir mums tenka uždavinys atsakyti į klausimą, kas vyksta nervų sistemoje krūvio metu. Поэтому создан специальный тест, который проверяет, как нервная система работает под нагрузкой. Todėl yra specialus sukurtas, atrastas testas ir refleksas, kaip patikrinti nervų sistemos funkciją krūvio sąlygomis. Он ничем не отличается от обычного неврологического теста, только проверяется, когда организм нагружается. Šis refleksas ir šitas testas niekuo nesiskiria nuo įprasto neurologinio testo. Vienintelis skirtumas, kad jis atliekamas organizmui esant apkrovos sąlygomis, neramybėje gulint. Один из молодых красавцев. Štai ateina vienas jaunas stipruolis, gražuolis, atsiprašau, математичек. И я хочу узнать, он способен нам дать прекрасный спортивный результат? Ir mane domina, ar jisai pasiruošęs pademonstruoti tokius sportinius rezultatus. Или он больной, немощный, хромой, седой, кривой? Ar jis vis dėlto yra sergantis, susikūprinęs, ruošas, nebesportininkas? В покое все нормально. Ramybėje viskas gerai. Я хочу узнать, все ли благополучно, когда он стоит. Ir aš noriu sužinoti, ar viskas yra gerai, kai jisai stovi. Я проверяю рефлексы под нагрузкой. Tikrinu refleksą krūvio sąlygomis, krūvis yra stovėjimas. Хорошо, а если он сядет? O jeigu jis atsisės? Хорошо ли его тело переносит в положение сидя? Klausimas, ar jo kūnui lengva sėdėti? Смотрю, как нагружается его таз.
tikrinu, kaip reaguoja į sėdėjimą jo dubuo. Оказывается, в положении сидения у проблемы. Ir paaiškėja, kad sėdimoj padėtyje jo kūnas nebe taip gerai jaučiasi. У него боли нет. Ir čiuopiant pečių juostą ir kaklo liniją jaučiamas skausmas. Но когда он стоит, Bet kai jis stovi, ничего не болит. jam nieko neskauda. И поэтому прикладная кинезиология позволяет научиться работать с обратной связью организма. Ir todėl taikomoji kineziologija leidžia išmokti bendrauti su kūnu ir suprasti jo funkcijas grįžtamuoju ryšiu įvairiaus krūvio sąlygomis. Если у человека болит плечо Jeigu žmogus skauda petį и болит шея, ir skauda kaklą, только когда он сидит, tik tada, kai jis sėdi, значит проблема не в плече, reiškia problema yra ne petyje ir ne kaklo а zonoje, проблема в том месте, на котором он сидит. o toje zonoje, ant kurios jis sėdi. Но пациент не жалуется на таз, Bet pacientas nesiskundžia dubens regionu он не жалуется на поясницу. ir juosmens regionu nesiskundžia. Он говорит, когда я сижу за компьютером, Jis tik skundžiasi, kad sėdint prie у меня kompiuterio, пальцы не имеют. jam tirpsta rankos. Точно ли? У меня голова начинает болеть, Ir sako, kad galva pradeda skaudėti. глаз подергивается, Trūkčioja akis и шум в ухе. ir užausį. И долгое время мы лечили плечевой сустав и шею, Ir ilgą laiką gydytume petį ir kaklą, не разобравшись в причине. neišsiaiškinę priežasties. Как бы мы узнали причину? Kaipgi mums sužinoti priežastį? Для этого надо узнать, что эту боль провоцирует. Mums reikia sužinoti, kas provokuoja šitą skausmą. Если боль исчезает в положении стоя, Jeigu skausmas stovimoj padėty praeina, не болит плечо, neskauda не petis болит шея, ir kaklas то neskauda. плечо и шею лечить нет смысла. Tai reiškia, gydyti kaklą ir petį nėra prasmės. Надо лечить тот регион, который провоцирует боль в разных местах. Reikia gydyti tą regioną, kuris provokuoja skausmus skirtingose kūno vietose. И сегодня мой доклад посвящен одному из наиболее важных суставов, это височно-челюстному суставу. Ir šiandien mano pranešimas skirtas vienam iš labai svarbių regionų ir sąnarių kūne, tai yra Я вам привела одну очаровательную apatinio картину. žandikaulio sąnarys susitikimui. Так, это- Temas Что pavadinimo за- programose что за- matote. Что здесь, чтобы Ir не taip забыть? pat reikia parašyta, kad А это что забыть? smilkinkaulinė žandikaulinio sąnario įtaka stuburo deformacijoms vystytis. Всё. Да. Вы видите очаровательного, красивого мужчину. Matote žavingą jaunuolį. Как вы думаете, чем он занимается? Kaip manote, kuo jis Вы užsiima? думаете, он обезьяничает? Ar galvojat, kad jisai čia beždžioniauja? Нет, он занимается динамическим переобучением двигательного стереотипа открывания рта. Jis užsiima rimtų pratimų, permokydamas savo žandikaulį išsižioti ir užsičiaupti. Потому что мы представляем, что височно-челюстной сустав – это маленькая структура по отношению ко всему телу. Todėl, kad mums atrodo, kad smilkinkaulinis žandikaulio sąnarys yra mažutėlis ir nereikšmingas kūnui. Это грубейшая ошибка, Bet tai yra labai grubi klaida. потому что мозг воспринимает тело абсолютно по-другому. Todėl, kad smegenis kūnas suvokia ir jaučia visai kitaip. По мозгу мы представим вот таким образом. Smegenų matymas mūsų viso kūno pavaizduotas vat vidurinė iliustracija. Огромная информация от рук идет. Didžiulė informacijos, srautas informacijos ateina iš Огромная rankų, информация от губ идет, iš lūpų, от языка iš liežuvio и от зубов. ir iš dantų. Посмотрите, информация от языка больше, чем информация от стопы и ноги вместе взяты. Pažiūrėkite, kiek žymiai daugiau informacijos smegenys gauna iš liežuvio, lyginant su pėda ir koja kartu paėmus. Вот эта маленькая шишечка, которую вы видите здесь, это голова человека. Viršui raudona strėlytė rodant matė tą mažą taškelį, kuris yra galva, Это smegenų вся голова. И suvokime. посмотрите, какую огромную роль занимает рот человека. Pažiūrėkit, kokią didelę dalį smegenų informacinė sistema užima burna ir apatinis žandikaulis. Это означает, что информация, исходящая изо рта, перебивает информацию, исходящую из всего тела.
Tai reiškia, kad iš burnos ateinantis informacijos srautas permuša iš viso likusio kūno ateinančio И srauto поэтому reikšmę. неблагополучие в области височно-челюстного сустава для организма в 100 раз значимее, чем информация от поясницы, от ягодицы, от бедра, от колена или голеностопного сустава. Ir todėl iš smegenkaulinio žandikaulio sąnario ateinantis informacijos srautas smegenims yra žymiai svarbesnis ir reikšmingesnis nei ateinantis iš juosmens, dubens ir visos kojos kartu paėmus. А кто из нас занимается височно-челюстным суставом? O kas iš mūsų užsiiminėja, gydo ir koreguoja smegenkaulinį žandikaulio Что-то мы sąnarį? знаем, как-то мы с ним работаем? Ar mes iš vis žinom apie tokį ir ką nors smulkiau? Нет, мы работаем с поясницей, с бедром, с коленом, с голенью. Ne, mes dažniausiai dirbam su juosmeniniu regionu, tubeniu, klubom, keliu, pėdomis. Но для организма эти структуры практически ничего не значат. Bet organizmo šios struktūros praktiškai nieko žymiai neįtakoja. Для него значат губы, зубы и височно-челюстной сустав. Jam žymiai svarbiau organizmo ir smegenim. Lūpos, liežuvis ir apatinis žandikaulio Вот откуда smegenys. ориентация в мозг самая большая. Nes iš ten afferentacija į smegenis yra pati didžiausia. И если мы сможем восстановить вот этот аберентный сигнал, все остальное само восстановится. Ir jeigu mes galėtume atstatyti šią aferentaciją ir informacijos srautą, tai gerokai pasikeistų ir visa toliau esančio kūno sveikata. Ну как узнать, что у нас есть неблагополучие в этом суставе, если он не болит? Bet kaip mums žinoti, kad turime problemų šiame sąnaryje, jeigu jis neskauda? А если у нас что-то заболит во рту, у нас есть стоматолог, который выбьет лишние зубы. Ir jeigu ką nors jau suskaudėjo burnoje, tai nueisime pas odontologą ir jis ištrauks dar vieną До тех dantį. пор, пока все перестанет болеть. Tol trauks, kol nustos viskas skaudėti arba neliks dantų. Посмотрите, пожалуйста, как представлено тело человека в мозгу. Посмотрите, вот это голова и огромный рот. Видно, какой огромный рот? Žiūrėkite dabar tokį schematišką kūno vaizdą. Величина зуба почти равна Pažiūrėkite, kokio величине dydžio стопы. yra galva ir burna su apatiniu žandikauliu. Посмотрите, какие мощные жевательная мускулатура. Она почти толще, чем мышцы бедра. Pažiūrėkit, kokia galinga yra kramtomoji muskulatūra, jinai beveik stambesnė ir stipresnė už kojų raumenis. И не дай бог здесь что-то заболит, оно будет по мощности восприниматься мозгом ярче, чем информация от поврежденного коленного сустава. Ir neduok Dieve ten, kad nors suskaudės, smegenys į tai reaguos žymiai audringiau nei į kelio sąnario traumą. Но самая большая проблема, что височно-челюстной сустав сам обычно не дает болевого импульса. Bet blogiausia ir problematiškiausia yra tai, kad šis sąnarys dažniausiai pats neskauda. А он дает импульсы в боли в шее, в грудном отделе, в поясничном и в ногах. Skausminis signalas apie jo problemas atsiliepia per kaklo, juosmens skausmus, dubens regiono disfunkcijas. И когда вы испытываете боль в поясничном отделе, это может быть отраженная боль от височно-челюстного сустава. Ir kai jums skauda juosmenį, tai gali būti tik atsispindėjęs skausmas nuo smegenkaulinio žandikaulio sąnario pažeidimo. Самое удивительное, что к поясничной челюсти прикрепляется около 20 мышц. Nuostabiausia yra tai, kad prie apatinio žandikaulio tvirtinasi 20 mažiausiai И raumenų. они все перечислены. Ir jie visi išvardinti. Одни открывают рот, другие закрывают рот. Vieni atidaro burną, kiti uždaro burną. Одни смещают челюсть в правую сторону, в левую сторону, вперед, назад. Vieni traukia žandikaulį į kairę, kiti į dešinę, sekanti grupė У них pirmyn, есть po to atgal. агонисты, антагонисты. Šiose grupėse yra agonistai, antagonistai. И когда одни мышцы укорачиваются, нарушается функция нижней челюсти. Ir kai dalis raumenų sutrumpėja, sutrinka apatinio žandikaulio funkcija. Вот несколько основных мышц, которые совершают движение в области височно-челюстного сустава. Štai matote kelis pagrindinis raumenis, kurie atlieka judesius apatinio žandikaulio sąnary. И когда они укорачиваются, напрягаются, Kai šie raumenys sutrumpėja ir įsitempia, они нарушают функцию всего тела, которое тесно связано с этими мышцами. jie sutrikdo viso kūno funkcijas, kurios yra labai tampriai susijęs su smegenkaulinio žandikaulio sąnario funkcija. Деформируют позвоночник, Ir labiausiai pats juosmuo. перегружают суставы. Perkraunami sąnariai. И человек говорит, как только я поговорю, у меня начинает болеть спина.
Ir žmogus sako, kai tik tai daugiau ilgiau pakalbėjau, man pradeda skaudėti У juos. него не болят мышцы височно-ячничного сустава, у него болит спина. Jam neskauda spirkikaulinis žandikaulio sąnarys, jam skauda nugara. Потому что мы часто боль в этих мышцах просто не ощущаем. Todėl, kad dažniausiai skausmą šiuose raumenyse mes paprasčiausiai nejaučiame. Перед вами молодой красавец. Jūs matote jauną gražuolę scenoje. Lietuvių tautos pasididžiavimas. Я как спрашиваю у него, у вас проблемы есть с височно-ячничным суставом? Ir aš jau klausiu, ar turite problemų su Он spirkikauliniu говорит, žandikaulio никогда не sąnariu? было и нет. Jis atsako, kad niekada nebuvo ir dar nebėra. Но я начинаю пальпировать его мышцы. Bet aš pradedu čiuopti jo raumenis. И я в очереди. Откройте его. Друзья мои, как же так? Ir apčiuopa nėra Он maloni. мне сказал, что у него ничего не болит здесь. Ir kaip taip gali būti, kai tyriamasis sako, kad nieko jam Только neskauda, болит здесь, jam skauda tik tai petį ir kaklą, и только болит здесь. arba skauda tik tai dubenį, Но arba он мне kelį, ничего не сказал про МЧС. bet jis visiškai nesiskundžia žandikaulio sąnariu. Но когда я начинаю пальпировать, O kai pradedu čiupinėti, боль невыносимая. pasirodo skausmas nepakenčiamas. Он говорит, как же так? Что ж такое? Ir nustebęs tyriamasis paklauso, kas čia darosi ir kaip tai gali būti. Только спина отваливается. Man Нога tik tai stuburas byra iš šalies ir koja и kaip колено išlipti. невозможно двигаться. Ir kelias traška braška. Я пошел к травматологу. Aš nuėjau pas traumatologą, Он pacientas нашел pasakojo. проблему в суставе. Traumatologas rado, Почему сустав и сказал, надо менять его. sakė, sąnarys visiškai sudilęs, reikia protezuoti. И я как применил на искусственный сустав. O aš visiškai nenorėčiau dirbtinio sąnario. Я пошел Panašu, к kad teks. нейрохирургу, у меня болит спина. Aš nuėjau pas neurochirurgą, nes man skauda nugarą. Он говорит, надо искусственный сустав делать. Irgi siūlo operaciją ir Я protezuoti говорю, это sąnarį. деньги. Aš jau kaupiu pinigus operacijai. А посмотрите, какая причина, кто будет заниматься этим. O kas užsiims priežasties ieškojimo ir gydymo? А то, что у пациента такая симметрия мышц, такая резкая болезненность. Kas pastebės tokią simetriją viršuje ir tokį skausmą šiuose raumenyse? Этим же никто не знает. Я хочу, чтобы вы каждый из вас посмотрели. А у вас есть проблемы? Norėčiau, kad dabar kiekvienas prasičiuotumėt save ir pasitikrintumėt, ar turit problemų. Есть ли у вас проблемы? Prasičiuokit smilkinio raumenis. У кого есть ай-яй, поднимите руки. Pas ką ajajai, kelkit rankas. У кого нет ай-яй, я сейчас подойду. Pas ką nėra ajajai, tuoj prieisiu, patikrinsiu. Откройте, пожалуйста, рот. И посмотрите, у вас мышцы одинаковые с правой и с левой стороны. Išsižiokite ir pračiuokite savo kramtomuosius raumenis. Pirmiausia, patikrinkite, ar jie simetriški kairiai ir dešiniai. Насладитесь своими страданиями. Pasimėgaukit savo pačių skausminiais pojūčiais. И вы думаете, что у вас хороший интеллект? Jūs galvojat, kad jūsų intelektas yra pakankamai aukštas. И вы думаете, что у вас хорошо работают мышцы? Ir jūs galvojat, kad jūsų raumenis stiprus ir pajėgus. Посмотрите, как мой пациент открывает рот. Atkreipkite dėmesį, kaip pacientas atidaro burną. Видно, что он открывает рот? Ar matot, kad jis atidaro burną? Он рот открывает, я спрашиваю вас? Aš klausiu, ar jis Ну, как-то странно открывает рот. kažkaip keistai jis tą daro. Он открывает рот, запрокидывая голову назад. Jis atidarydamas burną atlošia galvą atgal. Ну и что скажете, пусть он запрокидывает. Ir galima sakyti, žinai, tiek to, kad jis atlošinėjasi, bet kuo tai yra pavojinga. Потому что разговаривает таким образом, он постоянно включает короткие экстензоры. Todėl, kad jisai tokiu būdu kalbėdamas nuolat jungia ir apkrauna kaklo trumpuosius tiesėjus. Ir todėl apčiuopa yra ajajai. Но эту боль невозможно вылечить, потому что он не может эти мышцы не иметь укороченными. Ir neįmanoma išgydyti šios skausmo, todėl kad jis negali turėti nesutrumpėjusių kaklo tiesėjų, jeigu jisai kiekvieną kartą išsižiodamas juos nuolat apkrauna. И поэтому мануальная терапия будет малоэффективна. Ir todėl jo atveju manualinė terapija bus mažai efektyvi. А вы помните, что под короткими экстензиями под мускулus абдукус инфериор проходит артерия вертебралис?
O jūs juk prisimenat ir žinot, kad po trumpaisiais kaklo tiesėjais eina snakstelinė arterija. Она сдавливается с правой стороны и с левой стороны. Įsitempę sutrumpėję raumenys ją spaudžia ir kairė ir dešinė pas šį pacientą. И мозг медленно угасает. Ir smegenys iš lėto gęsta. Вы посмотрите, молодой красавец, гордость нации. Pažiūrėkit, jaunas gražuolis, Lietuvos tautos pasididžiavimas, jau visas Лицо žilas. покрыто морщинами. Какие мощные складки, откуда у такого красавца? Iš kur tokios odos raukšlės, tokio jaunystėje? O todėl, kad jis burną atveria va tik tokiu būdu atlošdamas. А кто этим занимается у нас? Ir Кто kas это užsima tokia problema mūsų šalyje? Никто, потому что он своей боли-то не чувствует. Он не знает, что у него здесь болит. Šita problema niekas neužsima, todėl kad jam neskauda, o niekas papildomai ir Вот видит, у меня netikrina. болит плечо, Jis tik skundžiasi, kad skauda у меня petį, отваливается нога, kaklą ir krenta koja у iš меня šono. колено не работает. Ir nedirba kojų raumenis taip stipriai, kaip jis norėtų. Мы специально приехали из разных стран Mes specialiai atvažiavome iš skirtingų šalių pas jūsų для konferenciją, того, чтобы вы нас услышали. kad jūs mus išgirstumėte. Ведь уродуем людей как только можем. Juk lošinam žmonės visai kaip sugebam. Лучше бы не лечили, чем лечили как попало. Geriau jau negydytume, negu gydytume kaip pakliuvo. Что толку лечить этот сустав, Kokia nauda kankinti šitą sąnarį, если он не является причиной боли? jeigu jis nėra skausmo priežastimi? Что толку лечить коленный сустав, Kam protezuoti kelio sąnarį, если он не является причиной? Jeigu А jis причиной nėra является височно-челюстной сустав? nes priežastis yra smegenkaulinis Как я žandikaulio могу это sąnarys? узнать? Kaip man tai sužinoti? А я попробую открыть его рот Aš paprašysiu atverti burną и смотрю, а как боль будет здесь? ir dabar tikrinu, ar skauda dubens regioną ir А pilvo sąnarį. закрыть и сжать руки, Ir užsičiaupus, а открыть рот. ir išsižiojus. И все, и человек восстанавливается. Ir viskas ir sveikas, И все прекрасно. ir И viskas боль puiku. уходит. Как только он закрывает рот, Kai tik užsičiaupia, посильнее. iš karto skauda. Но зрение все равно можно. Ну, хотите помочь? Na, aš sakau, kodėl nėra, jie sako, aš stipriai sukandau dantis, kad neišsiduočiau. Я хочу, чтобы вы меня услышали. У каждого из вас есть какой-то болевой синдром. Ir aš noriu, kad jūs mane išgirstumėt, nes kiekviename iš jūsų šiandien ten pasireiškia skausmas. Не лечите боль вместе ее вот ощущения. Būkite geri, negydykite skausmo ten, kur jis ateina skausdamasis, ten, kur jis yra akivaizdus ir paviršiuje. Потом откройте рот. И Jūs посмотрите. patikrinkit, kaip keičiasi skausmas išsižiojus ir Если užsičiaupus. ваша боль уменьшается, Jeigu jūsų skausmas nuo žandikaulio padėties keičiasi, а не в пояснице. tai reiškia ir gydyti reikia smilkinkaulinį žandikaulio sąnarį, o ne juosmenį ar kaklą ar sąnarį. Сместили челюсть в правую сторону, в левую сторону, вперед, назад. И вы найдете такое положение челюсти, при котором боль в теле исчезнет. Patikrinkite visas įmanomas žandikaulio padėtis, atvėrus burną, pakreipus žandikaulį į kairę, į dešinę, išstūmus į priekį, paslinkus atgal ir jūs tikrai rasite tam tikrą padėtį, kurioje visiškai neskaudės tų regionų, dėl ko skųsdamasis atėjo И в pacientas. этом случае нет смысла лечить само плечо, Ir tokiu atveju tada visiškai nėra prasmės gydyti petį ar klubą ar koją, БНЧС. nes reikia rimtai užsiimti smilkinkaulinio žandikaulio sąnario korekciją. Потому что для мозга эта зона в 10 раз важнее, чем суставы. Nes smegenims šita zona yra 10 kartų svarbesnė ir reikšmingesnė nei žemiau esantis regionai. Если мы восстановим правильную биомеханику БНЧС, Ir jei atstatysime teisingą biomechaniką smilkinkaulinėme žandikaulio то вся sąnaryje, остальная структура может хорошо подстроиться. tai visos likusios struktūros gali puikiai prisitaikyti ir atsistatyti savaime. Посмотрите, пожалуйста, какую мощную боль может давать только триггерные точки в мускулостопорале. Pažiūrėkite, kokį Первое – это выраженная зубная боль. kokią didžiulę įtaką ir skausmo pasiskirstimą gali daryti vienas trigerinis taškas žandikaulio sąnaryje. Сколько из нас приходили с зубной болью и выдирали здоровые зубы?
gali kristi stiprus skausmas į dantis ir toks stiprus skausmas dantyse, Не понимает, что это kad может net atliekamas rovimas, парализ. o tai yra viso labo trigeriai nuskūsta paralizė zonai. Испытывали головную боль в области лба, в области тимы, в области затылка. Kiek iš jūsų kenčiate nuo galvos skausmų, smilkinių arba pakaušio srityje И травили себя обезболивающими. ir nuodijotės nuskausminamaisiais Не понимать, vaistais, что эта проблема связана с напряжением мышцы. neprasičiuopę smilkinio raumenų. А ведь это можно было просто узнать. O juk tą galima sužinoti visiškai paprastai. Вот эта боль. Va, matote skausmą. Открываю рот. Prašom išsižioti. Нет этой боли. Nebėra skausmo. Это означает, что проблема была связана не с болью в голове, а это была просто отраженная боль от остальных мышц. Tai rodo, kad problema buvo susijusi ne su galvos skausmu, o su pažeidimu sąnario srityje. Вы будете учиться в нашей школе. Jūs mokysitės mūsų mokykloje. Рано или поздно вы все равно до этого дойдете. Anksčiau ar vėliau jūs vis tiek iki to prieisite. Потому что то, что я вам рассказываю, это не просто так. Nes tai, ką aš jums pasakoju, yra ne šiaip savo. До моего доклада вы этого не знали. Iki mano pranešimo jūs to nežinojot. И если вы вредили пациенту, то неосознанно. Ir jeigu kenkėt pacientui, tai iš nežinojimo. А теперь же вы это знаете. O dabar tai jūs jau žinote. А теперь вы уже будете отвечать за ту травму, которую наносите пациенту. Dabar jūs jau būsite atsakingi už tą traumatizmą, kurį jūs patys И это pacientui. неизменно вас приведет к школе прикладной кинезиологии, где на литовском языке лучшие специалисты, гордость нации. Norom, nenorom ateisite į kineziologijos mokyklą Lietuvoje, kur lietuvių kalba jums bus ir parodyti ir paaiškinti. Понятно, вам все расскажут. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Видите толщина жевательного мускулатуры с одной стороны и с другой стороны? И знаете, Žiūrėkite какая mano большая pavyzdėlį ir atkreipkite kramtomųjų raumenų storio skirtumą, storio ir pločio kairė ir dešinė. И это означает, что это разное напряжение не только на шейные позвонки, на мышечную систему, но и на череп. Tai reiškia, kad skirtingai bus apkrauti ne tik kaklo slanksteliai, bet ir kaukolės struktūros. И посмотрите, какую тесную связь жевательной мускулатуры имеет с мышцами шеи. Ir pasižiūrėkit, kaip jie tampriai susiję tada su kaklo raumenynu. А от мышц шеи идут топографические следы по всем миофасциальным цепям. O nuo kaklo raumenų jau eina labai tamprios topografinės asociacijos ir ryšiai su visom kūno miofasciniam grandinėm. И все мышцы шеи топографически связаны со всей мышечной системой, как сзади, так сбоку, так и спереди. Ir su priekinė, ir su nugarinė, ir su šoninė miofascinė grandinė. И поэтому любое нарушение положения МЧС отражается не только на положении головы, но и на статике в целом. Todėl bet kuris smilkinkaulinio žandikaulio sąnario pokytis padėties atsispindės visoje likusioje kūno struktūroje per raumenų grandinės. Когда есть нормальное положение верхней челюсти и нижней челюсти, Kai yra normali viršutinio ir apatinio у žandikaulio пациента имеется padėtis, физиологический лордоз, кифоз, лордоз. paciento stuburo linkiai yra fiziologiškai normalūs. Лордоз, кифоз, лордоз. Juosmens lordozė, krūtininės dalies kifozė ir kaklinės dalies lordozė. Но что происходит, если смещается челюсть вперед, назад или в сторону? Это лучше отражается на мышцах, которые окружают туловище. Kas atsitinka, jeigu apatinis žandikaulis pasislenka pirmyn, atgal arba į kairę arba į dešinę? В первую очередь страдает глубинная миофасциальная цепь. Pirmiausia, nukenčia gilioji raumenų grandinė. Если жевательная мускулатура на одной стороне более напряжена, Jeigu kramtomieji raumenys vienoje pusėje daugiau то по įtempti, цепочке выключаются все мышцы, которые стабилизируют коленный сустав, таз, поясницу, грудной отдел tai позвоночника. išsijungia ir susilpnėja visi tos pusės didieji stabilizatoriai ir stuburo ir sąnarių srityje. Возникает тут же асимметрия прикуса, видно, что возникает латерофлексия нижней челюсти, и травмируется тазобедренный сустав. Atsiranda sąkandžio pokyčiai ir tuo pačiu atspindys dubens sąnariuose. Потому что мышцы связаны топографически по миофасциальным цепям друг с другом. Todėl, kad raumenys topografiškai susiję pagal miofascinės sąsajas visame kūne. Что происходит, если по какой-то причине челюсть смещается вверх и вперед? Kas atsitinka, jeigu dėl kažkokių priežasčių viršutinis žandikaulis atsiduria labai Возникает priekinėje тоже padėtis? смещение головы вперед.
Iš karto galva pasislenka į priekį. И тут же возникает деформация со стороны позвоночника. Ir iš karto atspindys į fiziologinius stuburo Формируется lygius. остановленное падение вперед, Tai yra sustabdytas kritimas pirmin. и чтобы человека удержать, мышцы в определенных зонах напрягаются. Ir kad žmogus nenukristų tam tikri raumenys tam tikrose regionuose, perdėtai įsitempia. И пациент говорит, у меня постоянная боль в спине. Ir pacientas skundžiasi nuolatiniu skausmu, juosmens srityje aš net negaliu Что stovėti. нужно сделать? Надо поднять голову, глаза ваши вверх и посмотреть, а нет ли нарушения прикуса. Reikia pakelti akis į paciento viršutinę dalį ir pasižiūrėti, ar jo sąkandis yra normalus. Jeigu sąkandis bus pasislinkęs į priekį. А потом попросить пациента открыть рот и сместить челюсть назад. Pastebėsit, jeigu nepaprašysit išsižioti И посмотреть, что-то изменится или нет. ir paslinkti apatinį žandikaulį pirmin, o tada pastebėti, ar pasikeitė jo visa laikysena. Потому что если у пациента имеется вот такое смещение челюсти, видели, что при открытии рта челюсть не смещается в сторону? Jeigu paciento sąkandis panašus į viršų matomą, atkreipkite dėmesį, kad apatinis Это означает, что žandikaulis мышцы yra справа и vidurio linijoje слева pasislinkęs. Можно ли это сразу увидеть? Ar Конечно. įmanoma tai pamatyti iš karto, žinoma? Посмотрите на эту красивую девушку. Pažiūrėkite šitą gražią mergaitę. Видно ли у нее нос располагается на одной стороне, Ar matot, kad jos nosis yra а vienoje челюсть pusėje, на другой? o smakras yra apatinis žandikaulis kitoje pusėje nuo Посмотрите, я vidurio прямую linijos? линию проведу с одной стороны. Видно ли, что челюсть располагается в стороне от тела? Išvedus vidurio liniją per visą ašį, matom, kad struktūros yra ne Получаете vienoje. сколиоз, Ir tada stuburo linija taip pat nebėra tiesi. как закономерное отражение тонуса силового дисбаланса в мышцах туловища, отражающий диссонанс в височно-челюстном суставе. Tai yra dėsningas tonuso pokytis ir atspindys kūne. А что происходит, когда смещается верхняя челюсть вперед, а передняя назад? O kas atsitinka, jeigu apatinis žandikaulis pasislenka pirmin, viršutinis Возникает atsiduria? смещение общего центра тяжести назад. Tada keičiasi kūno svorio centras ir galva Возникает pasislenka atgal гиперлордоз, гиперлордоз. ir bus kaklo hiperlordozė ir И jasmens. перегружаются мышцы по передней поверхности. Ir perkrauti raumenis kūno priekinėme И paviršiuje. уже травмируется задняя миофасциальная цепь. Ir traumuojasi nugarinė raumenų grandinė. Но так уж человек устроен, что причина находится в одном месте, а болит то место, которое перегружается. Taip jau sutvertas žmogus, kad skauda vienoje vietoje, problema vienoje vietoje, o skauda perkrauta vieta visai kitoje kūno pusėje. За счет дождательного смещения верхней челюсти назад возникла деформация позвоночника. Kadangi viršutinis žandikaulis pasislinko atgal ir atsirado deformacija stubure. Это нас только снизу назад. И перегрузились мышцы по передней поверхности туловища. Ir buvo perkrauti priekinio paviršiaus raumenys. Как вы думаете, что болит? Kaip manote, kas skauda žmogui? Болит то, что перегружено. Skauda tai, kas perkrauta. И пациент говорит, рука болит, нога болит, колено болит, стоять не могу. Pacientui skauda ranką, skauda koją, negali Что мы stovėti. должны сделать? Нужно посмотреть наверх, как располагается верхняя и нижняя челюсть. Reikia padaryti ką? Reikia pažiūrėti, kokioje padėtyje yra jo apatinis Их žandikaulis. изменит, что-нибудь изменяет, или изменит больше. Ir paprašius išsižioti, pasitikrinti, ar kas nors keičiasi. И поэтому мы получаем разные деформации осанки. Ir tada mes matome, kad gali būti skirtingi Где laikysenos одни регионы pokyčiai. нарушаются, а другие регионы перегружаются. Vieni regionai pažeidžiami, kiti regionai yra perkraunami ir skauda. И любое изменение положения высоты зуба Ir bet kuri для danties человека имеет padėties, громадное значение. bet kokie danties padėties pokyčiai turi didžiulę įtaką visai kūno sveikatai. Потому что травмируются не только мышцы туловища и конечностей, но и изменяется положение костей черепа. Todėl, kad keičiasi ne tik kūno kaulų ir raumenų padėtis ir funkcija, bet Человек ir kaukolės человек kaulų теряет зрение, теряет слух, padėtis. Žmogui prastėja rega, prastėja klausa, trinka kalbėsena. а кто этим занимается? Никто этим не занимается. Ir kasgi tuo užsiima, gaila, bet niekas. Почему? Потому что любое положение асимметричных зубов отражается на положении костей коронарной системы. O juk bet kuri dantų padėties asimetrija atsispindi kaukolės kaulo padėties asimetrijoje. Получилось так, что суставами конечности занимается травматолог. Atsitiko taip, kad
Kelio sąnario patologija užsima Зубами traumatologas, занимается стоматолог. dantimis užsima А odontologas, самым важным суставом кто занимается? o svarbiausių sąnarių visam kūne užsima А kas? никто не занимается. A niekas neužsima. Как сказать, нет проблемы, Nėra problemos. то и нечего лечить. Neskauda nieko, tai ir gydyti А nieko человек nereikia. хромает, теряет зрение, слух, интеллект. O žmogus vaikšto šlubas, be akių, be ausų, be Что intelekto. говорит врач? А что вы хотите, сколько вам лет? Ir gydytojas sako, ką? Sako, ko jūs norit? Žiūrėkit, koks jūsų amžius. O pacientas sako, man viso labo 30. А у меня ничего не работает. O pas mane jau niekas neveikia. Что вы хотите, в такой среде живете? Вы нервничаете. Вы говорите, Sako, нервничаете. ko jūs norit, taigi jūs studentas tokio gyvenat, tokiam Голова постоянно sąlygom. болит, плечо отваливается, колено хромает, Nieko čia nuostabaus. Tokiam amžiui šitaip волосы skaudėti. сидеют, память теряется, зрение падает. Ir pagal paso duomenis visiems tarsi ir nieko blogo, kad ankam, kurtėjam ir žylam. Какие есть первые признаки нарушений, которые вам следует обратить на них внимание? Запишите, пожалуйста. Kokie yra pirmi pažeidimo požymiai, į kuriuos labai vertėtų Что у вас atkreipti dėmesį? проблемная часть? Siūlau visiems užsirašyti. Во-первых, ограничение объема движений в суставе. Pirmiausia, tai yra judesio amplitudės pokyčiai ir traškėjimas sąnaryje. Во-вторых, ограничение объема движения суставов позвоночной конечности с одной стороны. Antras punktas yra amplitudės ribotumas stuburo sąnarių ir galūnių sąnarių. Камеру здесь снимаем? Я Первая прошу функция. пациента сжать зубки и поднять руку в сторону. Ir prašom susičiaupus pakelti Очень хорошо žastą. поднимать руку в сторону. Хорошо ли это видно? Ar matote, kaip gerai kyla ranka? Я смотрю, как он поднимает эту руку в сторону. Lyginame su kita. Это все. Čia jau ir viskas. Я смотрю, как он здесь поднимает руку. Видно ли, как он Persitikrinu, kaip kyla viena Я ranka смотрю, как здесь поднимает руку. ir kaip kyla Это kita. все. Я располагаю его на кушетке. Aš jį guldau ant kušetės. Я смотрю, вот так вот. Я смотрю, а как у него отводится нога в сторону? Ir tikrinu, kaip atredimas. Очень хорошо отводится. Vienoje pusėje Прекрасно. puikiai. Он говорит, так эта нога у меня не болит, что вы ее трогаете? O pacientas sako, ko čiupinėt mano tą koją, jinai man gynė skauda. И я смотрю, что я могу только на небольшое количество отвести и все. Он говорит, сразу возникает боль O здесь. kitoje kojoje judesio amplitudė gerokai ribotesnė. Я Ir думаю, čia как же skauda так? sąnarį. Почему здесь я могу отвести вот так вот и нигде ничего не болит? Ir aš galvoju, kaip taip gali būti. Vieną koją galiu vesti labai plačiai šoną ir nieko neskauda. Чувствую ограничение, резкая болезнь. Kitoje pusėje amplitudė perpus mažesnė ir dar labai skausminga И apčiuopa. пациент чуть не падает с кушетки. Ir pacientas beveik krenta nuo kušetės, kaip nori pabėgti nuo čiuopiančios Вас это rankos. должно заинтересовать, потому что это признак не отдельного сустава тазобедренного, не отдельного сустава плечевого, это целый комплекс движений. Aš labai norėčiau atkreipti ir sudominti jūs dėl to, kad tai nėra vieno sąnario patologija ir bėda, tai yra kompleksas pažeidimų. Поэтому, когда у вас нарушается, возникает проблема в суставе с плечевым с одной стороны и в тазобедренном с этой же стороны, обратите, пожалуйста, внимание Todėl, kai на pacientas skundžiasi skausmais ir ribota amplitudė vienos kūno pusės keliuose sąnariuose, atkreipti dėmesį į tos pusės smilkinkaulinį žandikaulio sąnarį. Посмотрите, какая очаровательная девушка. Pažiūrėkit dar kartą, kokia žavinga mergina. Что меня смущает в ней? Kas Посмотрите, mane пожалуйста. glumina? Один глаз меньше, другой глаз больше. Видно, какой большой глаз? Viena akis didesnė, kita akis mažesnė. Здесь огромная большая щека. Видно, какая большая? Vienas skruostas platus ir didelis, kitas Угол рта siauras. видно, как опущен. Lūpų kampų padėtis skiriasi. Видно ли это, уважаемые коллеги? Ir smakro padėtis lyginant su nosimi nuo vidurio linijos yra pasikeitusi. Первые признаки нарушения. Асимметрия лицевого черепа. Pirmi simetrijos požymiai ir pažeidimo yra veide.
Очень маленькое расстояние стволовой скользит с одной стороны и огромное расстояние с другой стороны. Schematiškai ir paprastai Со matote стороны расстояния skirtumus увеличено огромный skruostuose, большой глаз. didelį ir mažą akį. Прошу. А что вы скажете про моего пациента? Ir ką dabar galėtumėt pasakyti apie mano Посмотрите, pacientą какие-то scenoje? признаки вы видите у него, нет? Конечно, видно. Atidžiai pažiūrėkite У ir него pasakykite, челюсть с ar одной matote kokius nors стороны, skirtumus. а челюсть с другой стороны. Ar matot, kad kaukolė yra vienoje pusėje vidurio linijos, o apatinis žandikaulis kitoje? Вот такая форма. Хорошо ли это видно? Челюсть смещена в эту сторону. Если имеет... Я Žandikaulis правильно yra pasislinkęs į kairę. Позвольте до конца уже нарисовать. Рот опущен. Глаз огромный, один маленький глаз. Viena akis didelė, kita maža. Тут ушко прижато, тут ушко огромное. Viena ausis prisiklijavus, kita atsiložus. Вам хихи-ха-ха, а ему жить. Jums tai juokas, o jam tai gyventi. А ему Tokiam жить? jam su to gyventi kiekvieną dieną. Ну как не узнать? Может, это его природная красота? Может такой? Может, это его неподражаемый шарм? Может, это его проявление сексуальности? Gal, o kaip man sužinoti, ar čia jo natūralus įgimtas šitoks grožis ir žavesys, ar tai vis dėlto yra patologija? Я не так сказала. Переводчик, да что такое? Что за подлость такие? Atsiprašau, įsitraukiau labai į temą. Может, это проявление его сексуальности? Čia dar buvo, nespėjau išversti klausimas, ar jisai toks įdomus, bet seksualus ir viskas gerai yra su jo funkcijom, ar ir ten gali būti problema. Это тоже может Į veidą žiūrint. Это тоже может быть. Taip irgi gali būti ir Но tai при yra этом не svarbu. будет боли со стороны темпоралис, не будет асимилии со стороны Bet jeigu tai bus įgimta ir natūralu, tai čiuopiant jam neskaudės nei smilkinio raumenų, nei kramtomųjų. зависимости боли в плече и в тазобедренном суставе от открытия рта. Ir nesikeis nei peties, nei klubo sąnario skausmas atvėrus burną. То есть боль, которую он испытывает сейчас, здесь и здесь, Tai yra tas skausmas, kuris čiuopia dabar toks закрыт akivaizdus, у него рот или открыт. bus vienodas ir užčiaupta burna ir atsidaryta. Для вас очень важно понять, какое направление движения нижней челюсти избавляет человека от боли. Ir jums labai svarbu suprasti ir atrasti, kokia apatinio žandikaulio padėtis išvaduos pacientą nuo skausmo. Если у него, чуть открыть немножко, стоп. Если у него челюсть смещена в левую сторону, значит что-то сокращено с левой стороны и с правой стороны, которое приводит его в положение, в такое положение челюсти. То есть обратно ему челюсть двинуть очень сложно. Jeigu apatinio žandikaulio padėtis yra daugiau pasislinkusi į kairę pusę, reiškia yra kažkokie raumenys sutrumpėję Нахожу его источник боли, ir чтобы kairėje ir посмотреть его dešinėje страдания, ir jam gražinti žandikaulio sąnarį į tiesią liniją bus sudėtinga. чтобы насладиться его страданиями. Dar kartą pasimėgausime skausmu. Я литовский знаю, но меня не обманете. Aš jaučiu dėl savęs, nes visi kiti supranta. Это его боль. Štai matote skausmą. Открываю его, смещаю в эту сторону челюсти. Сюда. Prašau išsižioti ir pastumti žandikaulį dar daugiau į kairę. Боль. O, ir neskauda. Смещаю в другую сторону. Prašau į dešinę. Если вы нашли такое положение челюсти, которое влияет на суставы, не занимайтесь суставами. Jeigu radote žandikaulio padėtį, kurioje žmogui nieko neskauda, negydykit peties, neprotezuokit klubo sąnario. Užsiimkit rimtą priežastim ir jos korekciją. Я сожалею, что у нас на нашем конференции нет руководства вашего университета, потому что по биомеханику ВНЧС надо вести программы обучения. Man labai gaila, kad mūsų konferencijose nebūna jūsų universitetų vadovybės, nes šitą mokslą, šitas žinias reikėtų įtraukti į būtinąją programą. Потому что чуть что не так, вы по челюсти. Nes jeigu kas nors tik ne taip, iš karto gauna per žandikaulį. Бить-то научились. Mušti žandikaulį А išmoko. кто будет править? O kas jį statys į vietą ir gydys? Надо же сразу поправить, а поправить некого. Reikia iš karto pataisyti, o pataisyti pasirodo nėra kam. Поэтому вы должны посмотреть, насколько смещение челюсти влияет на тонус мышц. Ir dabar reikia pažiūrėti, kiek įtakoja žandikaulio padėtis kitų raumenų tonusą. Вторая очень важная роль. ВНЧС влияет на глубину дыхания. Antra labai svarbi reikšmė sąnario, kad jis įtakoja kvėpavimą ir kvėpavimo stereotipą. Вдохните.
Посмотрите, пожалуйста. Prašau atkreipti dėmesį, kaip jis kvėpuoja. Плечики вверх. Плечики вверх, вдохнули, сжали руки. И выдохнули. Выдохнули. Prašome giliai įkvėpti ir iškvėpti. Видно лишь, как человек ограничивает дыхание. Посмотрите, что происходит, если он только просто откроет рот и снесет в ту сторону, где ему наиболее комфортно. O pažiūrėkime, kas bus dabar, kai jisai atidarys burną ir paslinks žandikaulį dar daugiau į kairę. Nes tai yra ta padėtis, kurioje dingdavo skausmas sąnariuose. Почему это для вас это комфортно? Atsistato kvėpavimo stereotipas. Потому что многие спортсмены для того, чтобы быстрее увеличить скорость движения, сжимают зубы. Tai yra svarbu sportuojantiems kuo. Visi bėgikai norėdami išvystyti didesnį greitį suspaudžia žandikaulius. Считаю, что они себе помогают. Ir galvoja, kad jie savo padeda bėgti greičiau. Но в условиях такого асимметричного положения челюсти они только травмируют не только саму челюсть. Bet jeigu jų ir jo žandikaulio padėtis tokia nesimetriška, tai žandikaulio suspaudimas jam iš tiesų labai kenkia. Если у вас есть привычка жевательную резинку жевать, есть вот такие люди среди нас? Geriau jau gumą kramtyti, o yra dar mūsų auditorijai kramtančių gumą. Это самые печальные люди. Tai patys nuostabiausi žmonės. Потому что они, жуя на одной стороне, постоянно сокращают одни и те же. Nes kramtydami vieną žandikaulio pusę gumą visą dieną, jie nuolat atkrauna žandikaulio sąnario kramtomuosius raumenis ir keičia padėtį. Я хочу узнать, как можно ему помочь. Ir aš dabar noriu sužinoti ir parodyti jums, kaip galima padėti Я tokiems хочу pacientams. узнать. Может быть, надо с этой стороны поднять зубки. Ну-ка. Ай-яй. Хорошо. А с другой стороны? Ай-яй. То есть я должна работать на данной стороне. Можно проверить, как это нарушает ходьбу. Tokiu būdu galima sužinoti, su kuriuo žandikauliu reikia dirbti. Можно листочек Kurį бумажки sukandus, Листочек kuriuo бумажки. pusė sukandus, skausmas dingsta, net neišsižioti. Сможете внести? Я ставлю бумажку по краю его стоп. Aš dedu popieriaus lapą prie jo pėdos krašto. В норме от того, что человек двигается в положении стоя, ничего не должно измениться. Сжимайте зубки. Normos sąlygomis judant žmogui Закрывайте turi глаза. visiškai nepasikeisti. Поднимайте руки Užmerktomis akimis prašoma Так. pakelti И rankas į пошли. priekį ir žingsniuoti. Шире, шире, энергичнее, энергичнее. Aukščiau kojas, aukščiau, energijau Энергичнее, prašom. энергичнее. Быстрее, быстрее, быстрее. Greičiau, быстрее. greičiau, greičiau, greičiau. И видно, Lėkte. как потихонечку он нам двигается вперед. Ir jeigu būtumėte arčiau iš auditorijos viršaus, galbūt matot, kaip palengva jo pėdos sukasi į Вот popieriaus таким lapo образом, pusę. вот таким образом ходьба при неправильном прикусе нарушает движение. Что будем делать? Будем лечить Todėl его сразу. esant nelygiam, netolygiam sąkandžiui keičiasi ir eisena. Что предлагаете? Kokie pasiūlymai? Будем лечить, нет? Gydyti ar negydyti? Я сожалею, что я не смогу вам показать в полной мере, как проводится лечение. Gaila, kad negalėsiu parodyti visą apimtim, kaip Но vyksta если, gydymas. но если вы зайдете на сайт и посмотрите фильм, будет же фильм на сайте? Bet jeigu užeisite į saitą ir pažiūrėsite filmą Фильм будет на сайте школы? mokyklos puslapyje Сюда поближе. ir YouTube, tai galėsit matyti ir visą procesą. Он в положении лежа. Я прошу его открыть рот. Беру перчатку, пытаюсь скользить вдоль зубов до самого конца, пока все зубки, тут еще не все зубки, не заканчиваются. Зубки закончились. Теперь я прошу медленно, сколько есть сил, закрыть рот. Я ничего не делаю, он делает сам. Спазм сильнейший. Вдохнули. Apčiuopėme spazmuoti raumenis stipriai išsižiojus ir profesorė nieko nedaro, tik tai laiko trigerį suspaudus. Pacientas stipriai išsižioja ir susičiaukia. Išsižioja ir susičiaukia. Открываю рот и немножко дальше прохожу пальцем за кончики зубов. Po keleto judesių Пациент сжимает зубки, ranka pasislenka prie kito trigerio сколько может. ir prašoma vėl maksimaliai išsižioti, po to lėtai susičiaupti. Потихонечку тише. Только пытайтесь расслабить мышцы. Neskubant. Вот, вот.
Хорошо? Теперь я прошу вас сделать гимнастику. Я должна научиться его пользоваться своей нижней челюстью, а не поднимать голову. Dabar aš jau jo prašau atlikti gydomuosius judesius. Я прошу Jis turi открывать išmokti naudoti рот. savo žandikauliu. Рот открывайте, открывайте, открывайте рот. Nejudinant galvos prašau išsižioti Рот ir susičiaupti открывайте. su pasipriešinimu. Рот закрывайте медленно, не торопитесь. Neskubant, Только рот открывайте, головой не качайте. nejudinant galvos, nekvėpuojant pakaušiu, Еще. Хорошо, закрыли. įveikiant pasipriešinimą išsižioti, įveikiant pasipriešinimą susičiaupti. Очень хорошо. Теперь сместили рот, открыли рот, на меня сместили еще раз. Еще сместили. Да. И еще сместили. Вот, очень хорошо. И еще сместили. Вот так вот. И еще сместили. Вот таким образом. Очень хорошо. Ну вставайте, давайте посмотрим. Ir tikriname dabar rezultatą. Как боль? Čiuopiant Открывайте рот. neberodo skausmo požymių. Как боль? Stovint ramiai susičiaupus, peties ir dubens regionas. Net ir grubiai čiuopiant, neatrodo jautrus. Как боль? А теперь хочу узнать, как вы будете идти. Ir pasitikrinam, kaip dabar jo eisena. Глазки закрыть. Margus, rankas ištiesus, Так. И пошли. energingai žingsniuoti vietoje. Он стоит на месте. Jis ramiai trepsi vietoje. Вот так очень просто можно человеку помочь. Bet taip labai paprastai galima padėti žmogui. Друзья мои, я сказала все, что мне необходимо про сустав рассказать. У нас семинар 5-дневный, посвящен этому суставу. Mėly draugai, aš jums nepapasakau viską, ką žinau, ką norėjau parodyti, nes seminaras, kai mokome žmonės dirbti, truko 5 dienas pas mus. Но мне кажется, чтобы вы меня услышали. Bet aš noriu, kad jūs bent jau išgirstumėt mane, Пришло время новой медицины. kad atėjo laikas naujai medicinai. Она развита во всех странах Европы. Ji vystosi visose Europos šalise. И в Англии, во Франции, в Германии. Ir Anglijoje, ir Prancūzijoje, Vokietijoje, ir Italijoje. И очень важно, чтобы вы не отставали по уровню медицинской помощи населению. Ir labai svarbu, kad ir jūs neatsiliktumėte medicininiai pagalboj savo liaudžiai. И поэтому, пока Ромалда с нами, Ir todėl, kol Romaldas su mumis, мы очень надеемся, что вы будете еще долго слышать по разным аспектам прикладной кинезиологии. mes labai tikimės, kad dar ilgus metus jūs girdėsit įvairiausius pranešimus taikomosios kinezologijos tema. В интернет полная информация. Svarbiausia, kad ir internete labai daug informacijos. Открывайте YouTube, смотрите, учитесь. Atidarykite YouTube, žiūrėkite ir mokykitės. В современной медицине не знать кинезиологию просто стыдно. Šiuolaikiniai medicinoje nežinoti kineziologijos yra tiesiog gėda. Потому что она простая, доступная и очень эффективная. Todėl, kad ji yra labai paprasta, visiškai prieinama ir nepaprastai efektyvi. Я рада была вас увидеть еще раз. Aš labai džiaugiuosi jūs pamatyti.